Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yakoresheje imvugo nyandagazi yihanangiriza Maduro. Iryo jambo rushobora kwibaza ngo ni irihe? Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize ati fuck around. Ngira ngo iri jambo benshi barizi kubigendanye no kuganisha ku mibonano mpuzabitsina. Nkwibutsa ko niba rwa mbere rugeze kuri YouTube channel mutakora subscribe rebo hasi kandi subscribe ndetse kandi bikukanda kwazogera kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nongeye nditsira umumuza mbaye ikaze mujye kuri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rero akaba yatangaje ko mugenzi we uyobora Venezuela Nicolas Maduro uyu nguyu rero atifuza cyangwa se adashobora gukinisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ibihugu byombi bimaze igihe kinini bitameranye neza. Ibi ngibi rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabigarutseho ku munsi w'ejo ku itariki 17 Ukwakira 2025 nyuma y'inkuru yasohowe na Leta ziko ifite amakuru yizewe yuko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafunze abantu bagera kuri we barokotse igitero iherutse kugaba ku mitwe y'iterabwoba icuruza ibiyobyabwenge. Icyo gitero kikaba cyarasize babiri muri bo bahasize ubuzima. Iki gitero rero nicyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zereka kugaba ku bantu bacuruza ibiyobyabwenge nkuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabitangaje ko agomba gushoza intambara idasanzwe by'umwihariko kuri aba bantu bacuruza ibiyobyabwenge aho mu by'ukuri abashinza gukorana n'ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro wo muri Venezuela. Mu kiganiro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabajijwe ibigendanye nuko Maduro yaba ashobora kuba yaremeye gutanga ibintu byose bishoboka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo n'umutungo wa Venezuela kugira ngo mu by'ukuri adakomeza kugabwaho ibitero. Ibyo ngibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabisubije avuga ko ari byo kubera ko igihugu cye mu by'ukuri kitifuza gukomeza kugirana ibibazo n'igihugu ayobora. Ahangara mu magambo make Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarabivuze agira ati nibyo koko amaje kwemera gutanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Sibyo kandi gusa mu by'ukuri buriya nawe uzi impamvu ni ukubera ko rero atifuza gukomeza gukinisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashubije iki kibazo yakoresheje amagambo akomeye cyane afatwa nk'imvugo nyandagazi ariko mu by'ukuri yumvikanisha ko Maduro mu by'ukuri adashobora guhirahira akinisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero yabisubije akoresheje ijambo ngo fuck around. Iri jambo rero rikaba rikunze gukoreshwa cyane nk'imvugo nyandagazi ikunze gukoreshwa cyane ku mibonano mpuzabitsina. Ku rundi ruhande kandi Minisitiri w'itangazamakuru muri Venezuela ntago mu by'ukuri yigeze agira icyo atangaza ku byavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse kandi na guverinoma ya Venezuela ikaba iherutse guhakana ibiherutse gutangazwa. Abayobozi bayo bakuru bamaze igihe kinini bari mu biganiro byo gukuraho Maduro ku butegetsi. Mu kwezi gushize rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nibwo yatangaje ko agiye gushoza intambara idasanzwe ku bantu batwara ibiyobyabwenge by'umwihariko akaba abashinza gukorera ubutegetsi bwa Maduro. Sibyo kandi gusa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanasobanuye ko impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gushoza intambara y'amasasu kuri aba bantu bakora ibikorwa by'ubiyobyabwenge. Ibi ngibi rero ngo bibangamira umutekano wayo ndetse kandi na politike mpuzamahanga n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva ubwo ngore kugeza magingo aya ngaya ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zimaze kurasa ubwato bugera kuri 5 buturuka ku nkombe z'ikiyaga cya Venezuela ndetse kandi ahangaha ikaba inahamya ko ubwo bwato bwose buba bwikoreye ibiyobyabwenge ubijyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zimaze igihe kinini zisuganyiriza mu majyepfo y'ibirwa bya Caraïbe ndetse kandi iyi myiteguro benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko igamije intambara. Sibyo kandi gusa ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanohereje ubwato 8 bw'intambara ndetse kandi ubwo bwato bukaba bugendera munsi y'amazi ndetse n'indege z'intambara za F-35 muri Puerto Rico. Ubutegetsi bwa Maduro ariko bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafite umugambi wo gukumira ibiyobyabwenge ahubwo ko ishaka gukuraho ubutegetsi bwa Maduro hariya muri Venezuela. Hakomeje kumvikana umwuka mubi ndetse n'urujijo ku mirambo irenga 100 Isiraheli yashyikirije Gaza.
Abahanga mu bigendanye n'ubumenyi bw'ibimenyetso bya gihanga muri Palestine bakaba barimo barakora ubushakashatsi budasanzwe kugira ngo bamenye niba abantu 120 bapfuye baherutse gushyikirizwa na Israel kugira ngo barebe niba aribo cyangwa se hari ibice by'umubiri badafite baba barakuweho na leta ya Israel. By'umwihariko rero bamwe muri abo bantu bazanywe bahambiriwe mu maso, abandi bahambiriwe ibirenge, abandi bafite ibikomere byinshi by'amasasu. Mu masezerano rero yo guhagarika imirwano hagati ya Israel ndetse na Hamas bagiranye mu cyumweru gishize, Israel nibwo yemeye ko izasubiza muri Gaza imibiri kuri 360 y'abantu yise ko ari ibyihebe byo muri Gaza. Israel mu by'ukuri nta makuru agaragara yigeze itangaza agendanye n'abo bantu cyangwa se uburyo bapfuye. Mu by'umwihariko rero ibingibi ntibiramenyekana niba mu by'ukuri abo bantu 120 bagaruwe mu gihugu cya Gaza mu cyumweru gishize barapfiriye mu maboko ya Israel cyangwa se niba barapfiriye muri Gaza mu gihe cy'intambara cyangwa se niba barishwe bari muri Israel baritabiriye igitero cyo ku itariki 7 Ukwakira mu mwaka wa 2023.